Kuva rya joro ingabo za leta z'ubumwe za Amerika zishimuta Perezida Nicolas Maduro mu ntangiriro z'umwaka wa 2023, abantu benshi batangiye gutekereza ko Uburusiya bwari ubwa kera ubu buri kurwariza ku gitinyiro bubatse mu myaka yashize, kuko abantu benshi cyane cyane abafataga Uburusiya nk'igihugu cy'igihangange gitinyitse mu bya gisirikare batanatinya kuvuga ko rwose kuri iyi ngingo Uburusiya burenze leta z'ubumwe za Amerika. Nibumva ukuntu kiriya gihugu cy'igihangange cyaretse Perezida Nicolas Maduro wari inshuti ikomeye ya Putin n'Uburusiya ashimutwa n'ingabo za leta z'ubumwe za Amerika zikamukura mu rugo iwe zimutwaye nk'agahene kajyanwe kwibagiro gutyo gusa, byose bikaba babireba bakabyirengagiza bakigira nkaho ntabyo babonye. Gute Perezida Vladimir Vladimirovich Putin w'Uburusiya atigeze abasha gutabara inshuti ye magara ngo amuvane mu menyo y'abanzi leta z'ubumwe za Amerika? Ese koko Abarusiya bacitse amazi? Nibakiri babandi bavugaga isi yose mu mvugo yabo bakumvamo umutondomo w'intare? Hari ibyo mutamenye neza. Cyagiye leta z'ubumwe za Amerika zishimuta Perezida Nicolas Maduro, amato y'abanyamerika yagumye mu nyanja ya Caraïbe agota Venezuela agamije kubloka inzira zose zisohoka muri iki gihugu cya Venezuela mu kwitambika amavuta yose yagombaga gusohorwa muri iki gihugu ajyanwe hanze yacyo. Ahanini ubwo barimo bitambika amavuta yagombaga kuva Venezuela yoherezwa hanze mu bihugu byo muri Aziya ndetse n'i Burayi. Icyo umunyamerika yakoze, yashyize bariyeri mu nyanja ya Caraïbe ku buryo n'amato yahatambuka asohoka Venezuela. Amato yose yarahagaritswe, ariko hari ubwato bumwe bwaturutse ku nkombe za Venezuela bwafatiyeho buza bugonga ubwato bw'abanyamerika bwari bwakoreshejwe nka bariyeri, burenga umurongo ntarengwa bwinjira mu nyanja Atlantique mu mazi mpuzamahanga. Abari babutwaye nibita ku gikoresho cy'umunyamerika yari yashyize muri iyo nyanja. Bakomeje imbere gusa ariko nibyaje kurangiriraho umunyamerika yahise abwomeka ni wamugonga ngo narenga umurongo narengwa yaciye ngo aguhereze, cyane ko aya mato yari manini cyane ndetse anapakiye amavuta. Aya mato mu gihe yari akurikiwe n'abanyamerika, abari baburimo bahamagaye i Moscow mu Burusiya. Ntihazwi ngo bavuganye ibiki, ariko icyakurikiye ni uko hejuru y'aya mato hahise hashyirwaho idarapo ry'Uburusiya, ndetse no mu Burusiya bahita bohereza submarine ebyiri zigomba kurinda umutekano w'ubwo bwato bwarimo amavuta. Umunyamerika akibona kuri radar ko submarine z'Abarusiya zibyinjiyemo, yahise ahagurutsa nawe indege za NATO mu Bwongereza zigota ikirere cyose cyo hejuru y'iyo nyanja harimo ayo mato yose, yaba ubwato bwari butwaye amavuta, ubw'abanyamerika bwa destroyers bwari bwayometse, ndetse na submarine zaturutse mu Burusiya ebyiri. Umunyamerika habera kaga yahise ajugunya ubukamera buto cyane bungana nk'ubuvungu bw'umugati muri iyo nyanja. Utwo dukamera twose twoherezwa kuri iyo submarine z'Abarusiya, zigenda zifata amashusho yose y'izo submarine aho ziri kwerekeza, uko zimeze inyuma n'uburyo ziri kwitwara mu mazi. Nibwo umunyamerika yaje kuvumbura ko izo submarine burya ari iz'igikabyo na torpedo zifite. Bya bisasu byo mu mazi birasirwa mu mazi bikanahamya igipimo kiri muri ayo mazi. Ako kanya umunyamerika kibivumbura cyari igitego cy'umutwe, yahise aburira izo submarine kubavira mu nzira cyangwa se bakazitwikira mu mazi bigishyushye, maze kajugujugu z'igisirikare cya leta z'ubumwe za Amerika zihita zimena. Abasirikare b'abanyamerika bamanukira ku migozi bahita birasa muri ubwo bwato bwarimo amavuta, bahita babufata miri, bahita bamanura idarapo ry'Umurusiya ryari kuri ubwo bwato, bahita bamanika hirya leta zunze ubumwe za Amerika. Bisobanura ko abanyamerika bahise bafata amato yari yitiriwe Uburusiya. Submarine z'Umurusiya zose zari hafi uko zari ebyiri nizagira icyo zikora. Ibi ni ibintu byatumye isi yose yongera gukemanga ubuhangange bw'igisirikare cy'Uburusiya, ndetse banabifatanya n'ukuntu intwaro z'Uburusiya arizo zari zirinze ikirere cya Venezuela rirya joro batakwa, ariko zose zarashwe zitanirwanyeho rirya joro, byibura ngo zipfe kurasa mu kirere zinahushe. Hari n'abavuga ko ingabo za Venezuela ari fake cyane rirya joro ngo bagaragaje imbaraga nke, ariko birasa nkaho hari ikintu abantu batarumva neza ngo bacyakire mu mitima yabo kugeza n'ubu. Ziriya ntwaro zari zirinze ikirere cya Venezuela nta kibazo zari zifite, ndetse ziranakaze rwose. N'igisirikare cya Venezuela sagafu k'imvugwa rumwe. Ahubwo ikibazo nuko abantu batarakira kuko umunyamerika afite ubwenge kurenza undi wari we wese kuri iyi si dutuye. Umunyamerika ku kintu cyo gutegura urugamba ni ikintu azi neza kuruta uko azi kumenya nimba ibiryo biryoshye cyangwa bibishye. Agira umuteguro urimo utumara inyeri, apanga yitonze kandi naguhubuka. Igisirikare cya Amerika si ugukomera gusa, ahubwo ni igisirikare ku rugamba gikoresha neza ubwenge n'imbunda icyarimwe. Muri iki kiganiro ndakwereka neza ukuntu Umurusiya yasigaye inyuma mu bikorwa bya gisirikare bikaze birimo ubwenge buhanitse ndetse n'imibare ihambaye cyane, kandi byose Amerika ibikorera inshuti magara z'Uburusiya. Abarusiya ntibatinyuke no kunyeganyega begura umutwe bagerageza gutabara. Uti gute se? Niba ari ubwa mbere wari wisanzwe kuri umuyoboro mugari w'ibyegeranyo mu Rwanda, icyo usabwa no gukanda subscribe ugafungura inzogera kugira ngo ukomeze gutungurwa no gusobanukirwa na byinshi cyane bimeze nk'ibicanganye kuri iyi si nzima dutuye. Ndi
Aime Christian. Ikaze. Aho ni waba wararembejwe n'abajura, wikeka inyatsi ku buryo ntacyo ukora ngo kiguhire, mufitanye amakimbirane mu muryango, ukeka ko umugabo cyangwa umugore wawe yaba guca inyuma, nuhirwa mu rukundo, wabuze umukunzi cyangwa urubyaro, naho utageze waka kazi ariko warakabuze burundu. Igisubizo cy'ibi byose ni muganga Ruti, ushyira iherezo ku bibazo byajujubije ubuzima bwawe. Muganga Ruti atanga umuti ugarura ibyibwe, agatanga umuti urinda abajura burundu, umuti ugaragaza abagabo n'abagore bacana inyuma, agashyira igitinyiro ku muntu cyangwa ikintu runaka, agakiza burundu inyatsi n'ibijyanye nazo, agatanga igihano ku wahemukiye undi. Ndetse uyu muganga anatanga umuti ku bakobwa babuze abagabo n'umuti ku babuze urubyaro, agatanga umuti ku babuze akazi burundu, akanavura burundu amarozi y'amoko yose. Muganga Ruti agukoraho rikaka aho waba uri hose mu isi. Icyo usabwa ni ukumuhamagara cyangwa ukamwandikira kuri nimero uri kubona muri screen yawe. Ku itariki 18 z'ukwezi kwa 12 mu 1989, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zohereje ubutumwa bw'ibanga abasirikare babo badasanzwe b'ububasha buhanitse bizera kurenza abandi. Ubwo butumwa bwabategekaga kuva mu byo barimo byose, aho bari hirya no hino mu gihugu no hanze yacyo, bakerekeza ku birindiro bikuru by'ingabo za Amerika, Pentagon igitaraganya. Kandi ibi byose byabaye mu ibanga rikomeye mu kwirinda ko hari itangazamakuru ryabimenya. Abasirikare bose bahamagawe icyo gihe ku munsi wakurikiye wo ku itariki 19 bahuriye ahitwa staging area mu nyubako ya Pentagon. Staging area ni icyumba abasirikare bahuriramo bagiye guhabwa amabwiriza n'amakuru yose ajyanye na misiyo bagiye koherezwaho. Aha niho bose bamenyera misiyo nyakuri bagiye gukora, inzira bagomba gukoresha, uko bagomba gukoresha igihe n'intwaro, uko bari buze kwitwara, ndetse n'igipimo nyakuri kibajyanye bagomba kwitaho n'ibindi nk'ibyo. Mu basirikare bake bari muri icyo cyumba harimo abitwa US Army Rangers, abakubutaka barindwa mubi. Muri icyo cyumba harimo na 82nd Airborne Division, itsinda ry'abasirikare badasanzwe b'abahanga bambere mu kurwanira mu kirere kurenza abandi mu gisirikare cyose cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ndetse mu bari bahamagawe bari muri icyo cyumba harimo na Delta Force na US Navy Series. Aba babazi barabazi, barabumva bagahinda umushyitsi. Uwo munsi bagihabwa amategeko kuri uwo mugoroba, indege z'ubwikorezi zo mu bwoko bwa C-141 Star Rifter na C-5 Galaxy zaraye zipakirwamo intwaro zirimo imbunda zikomeye, imodoka z'urugamba, ibifaru bicira umuriro ku rugamba n'ibitwaro rutura birasa bya za misile ku ntera ntoya. Ku munsi wakurikiye kwa gatatu tariki 20 z'ukwezi kwa 12 mu 1989, muri iryo joro hagati bitunguranye mu kirere cya Panama, umunyamerika cyujemo indege z'intambara zisa nk'ijoro zo mu bwoko bwa F-117A Nighthawk. Muri ayo masaha zirunda ibisasu biremereye ku birindiro by'ingabo za Panama, zirabituritsa, ubwirinzi bwose bw'ikirere bushyirwa hasi. Mu gihe bwari butaramenya ngo mu kirere harimo ibiki birava he birajya he, barabuturitsa babugira ubushwangi. Hirya no hino mu gihugu humvikana biturika kandi hose haturikira rimwe. Indege z'umunyamerika mu masegonda 90 gusa zari zimaze guturitsa inyubako zose z'ingenzi za Leta ya Panama, bamaze gutwika iminara yose y'itumanaho mu gihugu, bamaze no gushyira hasi ibirindiro bikuru by'ingabo za Panama. Muri ayo masegonda make cyane ibitero bitangiye nta neguza yabayeho cyangwa umuburo. Bivuze ko muri ayo masegonda 90 gusa intwaro zose z'ubwirinzi bw'ikirere cya Panama zari zarashwe, ikirere kirangaye. Mu gihugu nta muntu ubasha guhamagara kuri telefone, n'inzego zose za Leta ubwazo zitabasha kuvugana. Banarashe intwaro zose zagakoreshejwe bahangana n'igisirikare cyari cyabateye. Mu gihe gito cyane umunyamerika aramaze gutera rugundi ihene ingufu zose z'igisirikare cya Panama. Igihugu kisanga mu ntambara igitunguye batari bigeze bitegura neza. Intwaro z'ingenzi bagakoresheje barwana zamaze kuraswa zabaye injyamani, kandi byanga bikunda bagomba kurwana. Nyuma y'ibitero by'amasegonda make hakurikiye indege zindi z'umunyamerika zahagurikijwe ku birindiro by'igisirikare cya Amerika biri Florida. Zari indege zo mu bwoko bwa AC-130 Spectra. Izi ni indege z'indwanyi karahabutaka ziba zifite amababa atatseho intwaro nini za automatic zirasa ubudahagarara ku muvuduko wo hejuru. Izi zinjiye mu kirere cya Panama zirekura umuriro kwitwaga wese umusirikare wa Panama zabonaga hasi ku butaka, zifatanya na kajugujugu z'urugamba zikaze za AH-64 Apache z'umunyamerika, maze zose zifatanya gucucuma amasasu ku gisirikare n'ibifaru by'ibikoko by'igisirikare cya Panama. Igihugu baragitwika, ahantu hose humvikana ibiturika muri iryo joro. Ndetse ako kanya umuriro uhita uvaho, igihugu cyose kiba umwijima.
Ibi bitero bingana gutya byashyize hasi igihugu cyose cya Panama. Amerika yabikoze iminota 7 gusa kuva saa 7:3 kugeza saa 7:10 z'iryo joro. Ndetse muri iyo minota bigishyushye ya unit y'igisirikare kirwanira mu kirere yari yateguye kuva kare y'abasirikare bake cyane binoranywa 82nd Airborne Division. Abasirikare bayo batangiye kumanukira mu ndege z'umunyamerika zari hejuru y'ikirere cya Panama, bamanuka bakoresheje imitaka parachute. Mu kumanuka bose bigabanyishemo amatsinda make, maze bose berekeza ku cyitwaga cyose kibuga cy'indege cyari muri Panama. Saa 7:15 z'iryo joro b'abasirikare ba Rangers nabo bamanutse mu mitaka gusa baturutse muri za kajugujugu, bicomeka ibirindiro bikuru by'ingabo za Panama byitwa Rio Hato Airfield. Aba ba Ranger barasanye bikomeye n'izo ngabo zari muri ibyo birindiro. Umuriro uraka cyane ko abasirikare ba Ranger nibo basirikare ba mbere mu beza kurenza abandi Leta Zunze Ubumwe za Amerika ifite kugeza n'ubu, ariko barimo bahangana n'abasirikare ba mbere nanone badasanzwe ba Panama bari muri ibyo birindiro iryo joro. Nyuma y'iminota mike imirwano itangiye bitunguranye, Special Force ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yahumuye kurenza izindi yitwa Navy Seal, nayo ubwayo yigereye Panama, binjira mu gihugu basenya buri birindiro byose bahingukagaho bya gisirikare. Saa 7:30 z'iryo joro unit yahumuye y'abasirikare b'abanyamerika barwanira ku butaka yitwa La Comandancia, nayo yamanutse mu ndege yicomeka ku butaka bwa Panama. Abintego yabo muri iyi mirwano kwari uguca mu miriro y'ibiturika bakajya gufata miri umutegetsi mukuru wa Panama Manuel Antonio Noriega. Nyuma y'iminota 45 ibyo bitero bitangiye, ibibuga by'indege uko ari bibiri bya Panama byari byamaze kwigarurirwa n'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo Perezida ataza kugerageza gucika akoresheje indege. Nyuma y'isaha imwe hatangijwe ibyo bitero muri Panama, imiyoboro yose ya radio yari yakuweho, itumanaho ryakuweho, abasirikare ba Panama nabo bwabo batabona udaziturutse bukuru ari ugupfa kurwana gutyo gusa. Saa 8:30 z'iryo joro ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari zamaze gufata televiziyo zose z'igihugu, zafashe sitasiyo zose za polisi, banarashe buri birindiro byose by'igisirikare cya Panama. Gusa abasirikare ba Panama bari bagihari kandi benshi, ndetse bakomeje kurwana nta gucika intege nubwo byari byababanye ubusharire. Hagati y'isaa 9 kugeza saa 10 z'iryo joro ni isaha yabayemo imirwano ikaze cyane y'akasamutwe hagati y'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zihanganye n'iza Panama mu mijyi igiye itandukanye y'iki gihugu. Bwagiye gucya abasirikare benshi ba Panama bamanitse amaboko, abandi bajugunye intwaro, bakuyemo imyambaro ya gisirikare bivanze n'abasivile. Muri icyo gitondo ingabo za Amerika zari zamaze gufata buri hantu hose h'ingenzi mu gihugu, harimo na Panama kano. Ako kantu ntukibagirwe, izuba ryongeye kurasa, umujyi wose wahinduye isura. Mu ijoro rimwe gusa umunyamerika yari yashyize hasi igisirikare cyose cya Panama. Perezida w'igihugu yaburiwe irengero, abanyamerika batangira kumushaka basaka buri hantu hose guhera ku marigori, kuko bari babizi neza ko atasohotse igihugu, kuko buri nzira yose isohoka igihugu bari bayifashe. Ibyagombaga gukurikira kari akazi ka Delta Force ko gushaka aho perezida yari yitsimbye mu ibanga rikomeye. Delta Force yazengurutse igihugu cyose cya Panama basaka buri nyubako yose bakeka ko perezida yaba yitsimbyemo. Ni ibintu byatwaye iminsi 3 yose bataramubona, baramushatse baramubuze. Gusa ubwo bari hafi kumugeraho yavuye mu bwitsimbo maze ahita ahungira muri ambasade ya Vatican, ahantu yari azi neza ko igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kitatinyuka kwinjira uko kiboneye, kuko ambasade zigira amategeko azirinda. Ubyumve neza ko ambasade ibimeze nk'amatwari y'igihugu ariko ari mu kindi gihugu, bivuze ko kuyinjira mupfa kurasa uko wiboneye ubu umeze nk'uwatatse icyo gihugu, ndetse amategeko mpuzamahanga ibyo arabihanira bikomeye cyane. Icyo gihe Amerika yabonye ko itari buze kwinjira muri ambasade, ariko ibyabo n'ibyari birangiriye aho. Nabikubwiye ngo umunyamerika ku rugamba akoresha ubwenge bwinshi kuruta akoresha imbunda. Icyo gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika zahisemo gukoresha icyitwa psychological pressure. Psychological pressure ni igihe umuntu cyangwa se abantu bagira stress, ubwoba bukabica mu mitwe bagacanganyikirwa, umuntu akamera nk'uri mu buribwe bukomeye cyane, kandi nta muntu wigeze umukoraho, nta n'uri hafi ye. Dore uko abanyamerika babigenje. Icyambere babanje kugota ambasade, bayizengurutse ingabo zabo n'intwaro zabo zose bazitunga ambasade. Ubwo bivuze ko Perezida Noriega yari yazengurutswe kandi atabasha kubona nuko yavugana n'abasirikare be, atanabasha gutabaza mu bindi bihugu by'amahanga by'inshuti ze, kuko itumanaho ryose ryari ryakuweho. Gusa nanone umunyamerika ni yari buze gutinyuka kwinjira aho yari uko yiboneye. Ubwo bivuze ngo Perezida bakoze uburyo bwose yumva nk'uri wenyine nabufasha ari buze kubona. Icya kabiri baragiye bazengurutsa ambasade indangurura amajwi sipika bazishyira kuri buri ruhande rwose rwa ambasade hanze, baragenda bagucurangira ibiririmbo bibi bibishye kandi banamariyemo volume. Ibi byari bigamije kumubuza ibitotsi, kandi mu rusaku nkuru ruba rwenda kumena ingoma z'amatwi, nta nubwo wabona umwanya wo gutekereza neza kuko ubwonko buragenda bukayaga kubera urusaku, stress zikakubana amatoni.
Icya gatatu, umunyamerika aragiye kuzanira amatara afite urumuri rufite ingufu nyinshi cyane kandi amatara y'amabara agiye atandukanye nk'ayo mu tubyiniro, maze yose bayamurikamwe imbere muri ambasade ku buryo nta mahoro ari buze kugira, ahubwo ubwonko bwe buraza gukomeza kuba imburamumaro ntatekereze ikintu kizima. Icya kane, baragiye bazana kajugujugu zikaze cyane mu mirwano, zose bazizengurutsa ambasade zikajya zirirwa zizenguruka zitunze imbunda mwe imbere muri ambasade ku buryo perezida akomeza kubona ko umunyamerika ari uyoboye we nta ntege agifite, mbega yumve nkaho ntacyo ari cyo. Ikindi kandi, ibyo yakoraga byose barabirebaga bakamutesha umutwe bakamuvangavanga bamureba. Byageze aho perezida ibi bintu barimo bamukora byenda kumugira nk'umusazi, bituma ku itariki 3 z'ukwezi kwa mbere mu 1990 amanika amaboko ku neza yemera gusohoka. Abanyamerika bahita bamufata, bahita bamwuriza indege bigishyushye, bahita bamwihutana i Miami muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iyo operasiyo yose yo gufata uyu muperezida Abanyamerika bayise Just Cause. Uyu niwe muperezida wa mbere washimuswe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika isi yose ireba. Ariko se byatewe n'iki? Niki cyatumye Leta Zunze Ubumwe za Amerika zimanukira n'abasirikare bayo badasanzwe bakaza gufata uno muperezida wa Panama? Manuel Noriega yari umuperezida w'umunyagitugu wa Panama, gusa mu ntangiriro z'ubutegetsi bwe yari inshuti ya hafi cyane y'Abanyamerika, cyane cyane mu gihe cy'intambara y'ubutita. Gusa nyuma yayo yaje kwinjira mu bucuruzi bw'ibiyobyabwenge, akajya akorana bya hafi na ba kariteri bacuruza kokayine bazamutsa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi byaje gutuma mu 1988 inkiko za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishinja uno mugabo ubucuruzi bw'ibiyobyabwenge bicuruzwa ku rubyiruko rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nguko uko yahindutse umwanzi ukomeye wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, atangira no gukandamiza Abanyamerika babaga muri Panama. Ubyumve neza ko mu kwa 12 k'uwo mwaka wo mu 1989 igisirikare cya Panama cyararengereye kirasa ndetse kinica umusirikare w'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirwanira mu mazi. Panama icyo gihe itangira no kubloka Abanyamerika kuba baca muri Panama Canal. Sasa kangusobanurira aka kantu. Panama Canal ni inzira ireshya na kilometero 82 ihuza inyanja ya Pacifique na Caraïbe muri Atlantique. Ni inzira y'ingenzi cyane mu bucuruzi hirya no hino ku isi kuko ni panya ngufi cyane yambukiranya Amerika y'Epfo, ku buryo iyo nzira idahari amato yakahaciye yakazengurutse umugabane wose wa Amerika y'Epfo. Urugendo rw'amato yagenda ibyumweru kandi muri iyi nzira bisaba iminota itarenze 30 gusa. Ubwo ndakeka umaze kumenya uburyo ino nzira ari ingenzi cyane ku bucuruzi bw'isi. Panama icyo gihe yatangiye gufungira Abanyamerika gukoresha ino nzira, ibintu Amerika itari kwemera gutyo gusa. Uyu muperezida yaje no kurengera ubwe anitangariza ko atangije intambara kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nibwo mu gihe yarimo abivuga, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zahise zibifata seriye zataka mbere kugira ngo ataza no guhungabanya umutekano w'abaturage ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Intambara bayirangiriza kwa yibashojeho, nguko uko operation Just Cause yakozwe. Uyu muperezida agejejwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, inkiko z'i Miami zamushinja ibyaha bisa neza 100% nk'ibyo Perezida Nicolas Maduro ashinjwa uyu munsi, ndetse bajya kumukatira babikoze nk'aho ari umuturage usanzwe utari na perezida, bamukatira imyaka igera kuri 40 nyumiza kugirwa 30 kubwo kwitwara neza muri gereza. Afungwamo 17 muri gereza za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu mwaka wa 2007 yavanwe Leta Zunze Ubumwe za Amerika yerekezwa mu Bufaransa, aho yashinjwaga ibindi byaha birimo nko guhanagura ibyaha ku mafaranga yinjijwe mu mwijima, maze bamukatira imyaka 7 gusa yose niyaje kuyifungwa kubwo kwitwara neza. Mu mwaka wa 2011 baje kumurekura bamwohereza iwabo muri Panama, kandi naho bamushinjaga ibyaha gatebo, naho bahise bamushyira muri gereza barafunga bajugunya urufunguzo, aza kuzapfira muri gereza mu mwaka wa 2017. Nguko uko ibye byose byarangiye. Menya neza ko wasize igitekerezo cyawe cy'uburyo wakiriye inkuru ya none muri comment. Unankurikirane ku mbuga nkoranyambaga zanjye zirimo Instagram na TikTok, ni handle ya Aime Christian 01. Niba ari ubwa mbere kandi wari usanzwe uri umuyoboro mugari byegeranye mu Rwanda, icyo usabwa ni ugukanda subscribe ugafungura inzogera kugira ngo ukomeze gutungurwa no gusobanukirwa na byinshi cyane bimeze nk'ibicanganye kuri iyi sinzima dutuye. Ndi Aime Christian, naho ubutaha.